Yes, abadukurikira kuri Makida Media Rwanda mukaba muri kuri Makida 24. Uyu munsi turi mu murima n'ubundi aho twagiye kureba uburyo ubuhinzi bumaze gutera imbere muri iki gihugu. Abantu ntabwo bakirirwa bahingisha amasuka, ngira ngo murabona uyu murima hano. Uyu murima ubu ngubu imashini irimo irahinga, ntabwo ari bimwe bya kera aho washoboraga guteranya abantu 70 ngo baze bahinge, ahubwo ayo mafaranga ufata 1/2 cyayo ugatanga, hanyuma imashini ikaza igahita ibirangiza. Ubu aha ngaha amaze guhinga ni nko mu minota 5 yonyine irangiye. Murabona uko hangana, nuko wenda ngewe ndi kwihuta nagombye gukora ikiganiro kirambuye cy'iminota nka 20 yarangira rwose isambu yose irangiye. Ikindi rero gishyashya ni uko imashini ikoreshwa ubu ngubu ni imashini itanywa mazutu, ntabwo ari bya bindi byo guhumanya ikirere, wapi. Ni imashini zikoresha amashanyarazi, mwumvise uko ihinda kandi muri kubona yuko nta n'ibyotsi itumura. Ni imashini ikoresha amashanyarazi igahinga rwose, urabona yuko irahinga ikagezamo hasi cyane, irageramo hasi ku buryo iyo uhateye imyaka imizi iraza ibona aho ifata, kuko imashini iba yahinze yahanogeje. Buriya hariya abantu b'amaboko banyuramo basanza neza tayari bikabirangiye. Kandi nanone imashini ishobora nayo kuza, ufite ubushobozi iraza nayo iba ifite andi masuka agenda asanza akaringaniza ku buryo ubutaka buba buringaniye, ikaguhereza intabire nziza cyane ugateramo imyaka ku buryo ibintu biba bimeze bo. Ngira ngo rero murabona yuko bya bindi najyaga mbabwira ngo ntabwo guhinga bikora uwabuze icyo akora, oya, ahubwo guhinga ni umwuga nk'iyindi, kuko urabona imashini nk'iyi ngiyi ntabwo bihenze, ariko ni tekinoloji, bivuze ngo ni ibintu bikora umuntu nyine ufite gahunda yo guhinga koko, kuko urabona yuko iminota mikeya rwose umurima uraba ubonetse. Komeza rero ukurikire, ukore subscribe, ukore like, share n'ibindi bindi nzagenda mbibereka gake gakeya uko tugenda tuzamuka. Reka mbereke uburyo rwose icyembe cyayo gitatamura umurima kigashwanyaguza ukagira ngo ni imperuka. Ni parisegonde rwose kirakubita ukagira ngo ni benshi. Kandi urabona yuko amasinde rwose, amasinde ameze neza, amasinde ameze neza kandi nta mazutu yagiye, ni amashanyarazi, ni ugucaginga ubundi bikikora. Ndetse kandi hari na tekinoloji y'uko ayo mashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba bitarinze kugira ngo, murabona yuko irahatatamura rwose neza cyane ku buryo intabire iba inoze. Yes, kuriya ibintu bigenda, kuriya bigenda rwose. Ntabwo ari ngombwa yuko wirirwa uzana abantu 100 ngo barahinga hegitari. Hegitari imwe iba irangiye mu minota itarenze 20. Minota itarenze 20, kugira ngo murayibona, urabona ukuntu ibisuka bigenda bizamura itaka. Yes, mukomeze rero mudukurikire, turabakunda cyane, tuzagenda tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Murakoze.